Ikaze mwese kuri M24 TV. Muri aka kanya rero inkuru ikomeye cyane irimo iravugwa hano mu gihugu cy'u Burundi, habayeho kurasana ku bijyanye n'abasoda b'u Burundi bakorera mu ntara ya Cibitoki. Barasanye rero n'abandi basirikare b'igihugu cy'u Burundi bashaka gutoroka bajya mu ishyamba rya Kibira, bajya kwiyunga ku nyeshyamba za Red Tabara. Ku munsi wo kuwa mbere w'iki cyumweru aba basoda bari hariya muri komine ya Mabaye bakaba bari 134 bakaba baratorotse, hanyuma bagasanga igisoda cy'u Burundi cyabatahuye, hanyuma rero kibarekuriraho urufaya rw'amasaso. Ubwo rero bari bamaze kugenda ibirometero bigera kuri 4 berekeza mu ishyamba ry'Ikibira. Amakuru rero amaze kongeraho na makuru ava ku bijyanye n'umusoda ufite ipeti rya majoro mu gisoda cy'u Burundi, avuga ko abasoda bagera kuri 34 bahise bitaba Imana, barenga 30 bakaba bakomeretse ku buryo bukomeye, ndetse ngo abandi basoda bagera kuri 21 bakaba bafashwe miri n'igisoda cy'u Burundi, naho rero abandi barenga 40 bakaba baburiwe irengero. Aba baburiwe irengero rero bikaba bivuga ko babashije kwinjira mu ishyamba ry'Ikibira, ndetse ngo ubungubu bakaba barimo barakorana n'umutwe w'inyeshyamba za Red Tabara. Tumaze kumenya andi makuru rero ko aba basoda bafashwe miri ku bijyanye n'aba basoda b'igisoda cy'u Burundi, ngo bahise bajyanwa rero mu nkambi ya gisirikare iri muri Mabaye mu ntara ya Cibitoki. Hanyuma rero chef d'état major ari we bita Prime Niyongabo akaba yamaze gutanga itegeko ko aba basoda b'igihugu cy'u Burundi ngo bagomba gucibwa imitwe, kuko rero ngo aba basoda bafashwe miri bamaze gufatwa nkaho ari abagambanyi bakomeye ba hano mu gihugu cy'u Burundi. Hanyuma rero chef d'état major akaba yatanze itegeko ryo kubaca imitwe, nkuko rero amakuru akomeza kongeraho hano mu gihugu cy'u Burundi. Ni inkuru ikomeye turi buze kugenda tuvugaho muri aya makuru yacu, ndetse irimo iranagarukwaho hano mu gihugu cy'u Burundi. Nuko rero hari ibiziga byinshi by'abasoda b'igihugu cy'u Burundi bambaye impuzu z'igisoda cy'u Burundi byatoraguwe mu mugezi wa Rusizi. Biravugwa ko aba basoda ari abasoda rero bavanywe mu nkambi za gisirikare muri Mabaye ndetse no muri Bubanza, bakicwa n'igisoda cy'u Burundi, kuko rero ngo bakekwaho gukorana n'inyeshyamba za Red Tabara. Hanyuma abandi rero bigakekwa ko bashobora kuba batanga amakuru muri izi nyeshyamba, ndetse ngo bakaba banakorana na wa mutwe wigeze kwigamba igitero hariya muri Mabaye wita FRB Abarundi. Guhera ku munsi w'ejo rero ku igenekerezo rya 25 ndetse n'irya 26 ngo akaba bamaze gutoragurwa ibiziga by'abasoda bagera kuri 26 bambaye uniforme z'igisoda cy'u Burundi. Reka rero mwese mbahe ikaze muri aya makuru. Ni amasegonda make rero tukaza turambura iyi nkuru ku buryo burambuye. Reka rero mwese mbahe ikaze mu kanya nido. Nkuko nari maze kubigarukaho mu ncamake, inkuru ikomeye cyane irimo iragarukaho mu gihugu cy'u Burundi n'abasoda b'u Burundi bagera ku 134 bakoreraga hariya muri Cibitoke mu nkambi ya gisirikare iri hariya muri Mabaye. Batorotse rero igisoda cy'u Burundi ngo bajye mu mitwe y'inyeshyamba mu ishyamba rya Kibira. Ariko rero bano basoda biravugwa ko bashatse gutoroka ku isaha y'isa 9 z'ijoro, ndetse bakaba bari banafise impoho ziremereye, bari bafise bifungurwa, bari bafite amaradiyo ya gisirikare, ndetse biranavugwa ko bari babanje gushaka guturira iki kigo cya gisirikare, ariko bakabona ko igisoda gishobora kuza kubavumbura. Ubwo rero bafataga inzira berekeza mu ishyamba ryo mu Kibira ku isaha y'isa 9 z'ijoro, nk'uko umusoda wamaye amakuru ufite ipeti rya majoro hano mu gisoda cy'u Burundi agenda abigaruka. Havuga ko rero ngo bagenze ubwo bari bamaze gukora ibirometero bigera kuri 4, basanga igisoda cy'u Burundi gifite amakuru y'uko hari abasirikare b'Abarundi bashaka kwiyunga ku mitwe y'inyeshyamba mu ishyamba rya Kibira. Ubwo rero hahita hatangira kumvikana urusaku rw'amasasu. Hanyuma rero aba basirikare ubwo amasasu yavugaga, bakaba rero bivugwa ko bari batezwe igico n'igisirikare cy'u Burundi, batangira kubamishaho urufaya rw'amasasu. Ako kanya bagera kuri 30 n'abandi bahita bitaba Imana. Ubwo aba 34 bapfaga rero hakaba habaye imirwano ikomeye, ndetse urufaya rw'amasasu rukaba rwakomeje kumvikana, kuko amakuru angeraho kugeza ubu ngubu ngo nuko abasoda b'igihugu cy'u Burundi bagera kuri 7 bahise bitaba Imana, hanyuma bagakomereka abandi benshi barenga 40. Ibingibi bakaba ari amwe mu makuru amaze kuva, ndetse akaba ari n'amakuru aturuka mu gisoda cy'u Burundi. Nyuma yo kurwana rero birakomeza bivugwa ko abasoda benshi babashije kwinjira mu ishyamba ry'Ikibira. Nyuma yaho rero batorotse igisoda cy'u Burundi cyari cyabavishijeho urufaya rw'amasasu, ndetse ngo abinjiye bararenga 40. Hanyuma rero abandi benshi bakomeretse bakaba bafashwe n'igisoda cy'u Burundi.
ariko nanone iki gisoda cy'u Burundi hakaba hari abandi basirikare cyafashe mpiri. Ubwo rero bafataga aba basirikare mpiri, bibutse ko rero abasoda bafashwe mpiri ari abasoda bagera kuri 21. Ngo aba basoda bavuga ko bahise bajyanwa mu nkambi ya gisirikare ihari mu Cibitoke muri Mabayi, ndetse ngo bakaba barimo barakorerwa iyicarubozo rikomeye, ngo barimo barakorerwa agatotezo gakomeye. Gushika ubu ngubu amakuru angeraho aravuga ko chef d'état major amaze gutanga ibwiriza yuko zino nyana cyangwa se zino nkana burundu zigomba gucibwa imitwe. Aba basoda rero 21 nta kabuza rero bagiye kwicwa, ndetse ngo n'abandi basoda bose barimo baragerageza kwigumura ku gisoda cy'u Burundi, n'abarimo baragerageza kwerekana ko batishimiye intwaro ya Nkurunziza, ngo nta kabuza baraza gucibwa imitwe bayigaburire ingona ziri mu mugezi wa Rusizi. Ibi ngibi rero namwe mu makuru amaze kongeraho ava mu gisoda cy'u Burundi, ndetse akaba ari n'amakuru yemeza neza ko nyiricyubahiro Petero Nkurunziza ateganya kujya guhura n'intwazangabo zose zo mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo abagezeho ubutumwa bukomeye, ubutumwa bwo kwitangira igihugu. Akaba rero ari ubutumwa aravuga ko umusirikare wese uzagaragaza ko adakunda igihugu, umusirikare wese uzagaragaza ko ndetse akanagaragaza ubugwari ku rugamba, ngo bazajye bahita bamurasa, nguwo nta kintu azajya bamaze hano mu gihugu cy'u Burundi. Ibi ngibi rero bikaba biteye ubwoba imiryango y'abasirikare bari hano mu gihugu cy'u Burundi, kubera ko gushika ubu ngubu abantu benshi bafise abana babo mu gihugu cy'u Burundi, bafite basaza babo, ndetse n'imiryango yaba rero abagore bafite abagabo hano mu gisirikare cy'u Burundi. Bakaba barimo baravuga ko rero bashobora gusanga bano bantu barimo baricwa n'ubutegetsi bwa Nkurunziza. Ikintu abanenga ubutegetsi bwa Gitega bavuga ngo nuko Nkurunziza arimo agerageza kwica abasoda be benshi rero bakaba baragiye bamucika bakigira mu ishyamba, ndetse n'abandi akaba yabamariye ku icumu arimo arabica. ngo imiyoborere rero abantu benshi bakabona ko ishobora kutageza ibintu cyangwa se iyi miyoborere ndetse ubuyobozi ngo nta kintu na kimwe buzageza kuri nyiricyubahiro Petero Nkurunziza, kuko ngo arimo ararema urwango rukomeye hagati ya leta n'igisoda cy'u Burundi. Kuba rero iyi miryango ifite abasoda hano mu gihugu cy'u Burundi ifite ubwoba bwinshi ni ibintu bikomeye cyane, kuko indi nkuru twamaze kumenya ni inkuru ifite aho ihuriye n'ubu bwoba bw'abasoda b'igihugu cy'u Burundi, ndetse banakomeje kwicwa. Inkuru ikomeye cyane tumaze kuronka ngo nuko hari abasoda b'u Burundi ndetse akaba hatoraguwe imirambo yabo mu mugezi wa Rusizi, ndetse ngo aba basoda imirambo yabo yatoraguwe ngo bakaba bari bambaye impuzu z'igisoda cy'u Burundi. Hanyuma rero amakuru angeraho avuga ko imirambo yatoraguwe ari abagera kuri 25, ndetse uwamaye amakuru avuga ko bashobora kuba barenga 28. Aba basirikare b'u Burundi rero ngo bitabye Imana, imirambo yabo yatoraguwe mu mugezi wa Rusizi, ngo nabagerageje kwigumura, ndetse bagiye banagaragaza ko batishimiye ubutegetsi bwa nyiricyubahiro Petero Nkurunziza, ndetse bikaba birimo binavugwa ko n'undi wari we wese uzagaragaza ko atishimiye ubutegetsi azagaburirwa ingona. Ku itariki ya 26 amwe mu makuru yangezeho ava rero hari mu mugezi wa Rusizi, ngo nuko abasoda ari benshi barimo baragenda barohurwa muri uriya mugezi, ndetse ngo umuntu wari we wese ufite umusoda hariya mu gihugu cy'u Burundi, abantu bafite imiryango irimo abasoda ngo barimo barajya hariya muri Rusizi kureba ko hatarimo umuntu wabo waba waritabye Imana, cyane cyane ko abasoda benshi babimye ikibari cyo kujya mu miryango yabo. Ubu ngubu rero hakaba haheze indwe nyinshi abasoda b'igihugu cy'u Burundi batagera mu miryango yabo, kuko igisoda cy'u Burundi cyamaze gufata ingamba zikomeye ko nta musoda uzongera guhabwa ikibari, kubera ko ngo rero igihugu kiri mu bihe by'intambara, ngo ntago bagomba kujya kwidegembya ngo bararane n'abatambukanyi babo mu gihe igihugu cyatewe n'umwanzi. Ibi ngibi rero biratera agashavu abasoda b'u Burundi kubona abayobozi barimo bidegembya, barangiza rero bakabashora mu rugamba ariko ntibanabahe agashahara kabo, kuko twagiye tubigarukaho inshuro nyinshi, kuko haheze amezi agera kuri 3 igisoda cy'u Burundi ngo kitaronka agashahara, ariko bakabohereza ku rugamba ngo bajye kurwana n'umwanzi. Ibi ngibi rero ni bimwe mu biri gutuma abasoda benshi bigira mu nyeshyamba. Noneho rero byamenyekana ko ufite agatema ko kujya mu ishyamba bagahita bagufata bakaguta muri Rusizi bakakugaburira ingona, warokoka ingona igisiga cyangwa se ikiziga kikareremba hejuru ya Rusizi. Aba basoda rero bakomeje kwicwa. Hanyuma rero icyoba ni cyinshi mu gisoda cy'u Burundi, abasoda barimo barigengesera cyane, ariko rero uko twabitangarijwe n'umusoda ukomeye hano mu gihugu cy'u Burundi aremeza ko benshi hano mu gisoda cy'u Burundi bafite agatima ko kwigira mu nyeshyamba, ndetse kandi ko isaha ku isaha ubwo intambara
ishobora kurota bano basoda bashobora guhita bahinduka bakajya ku ruhande rw'abarwanya ubutegetsi bwa Gitega. Ibi ngibi rero birimo biratera ubwoba bukomeye nyiricyubahiro Petero Nkurunziza, niyo mpamvu yitabasha imbonerakure, ariko rero izi mbonerakure nta kintu zigeze zimugaragariza kubera ko bagaragaje ko badashoboye ibintu byo kurwana, nubwo nyiricyubahiro Petero Nkurunziza yazizeye ndetse akanazigereranya n'Imana, akihanukira akihandagaza akavuga ko Imana ubwayo nayo ari imbonerakure. Ndi murazi imbonerakure ibikorwa zikora hano mu gihugu cy'u Burundi, ibikorwa byo gukubita abantu, ibikorwa byo kwica. Ubwo rero niba iriya Mana ariyo nyiricyubahiro Petero Nkurunziza, aho ngaho rero ntago nabimenya, ariko rero namwe mu bakurikirana inkuru zacu 5 kuri 5 rero mushobora gutanga ibitekerezo mukagira icyo mubivuga. Hanyuma rero ikindi kintu gikomeye cyateye agashavu abenegihugu hano mu gihugu cy'u Burundi nuko imiryango y'abasoda bishwe muri Mabayi. Mbibutse ko muri Mabayi habaye igitero gikomeye ubwo inyeshyamba zateraga posiyo z'igisoda cy'u Burundi, hapfuye abasoda benshi b'igihugu cy'u Burundi barenga 100. Hanyuma rero ubu ikintu gikomeye cyane hano mu gihugu cy'u Burundi nuko imiryango y'abantu basoda biciwe muri Mabayi yangiwe rero gukora imigenzo y'umuco wa Kirundi wo gusezera kuri cyangwa se ku mirambo y'abantu babo mu muco wa Kirundi, aho rero ngo mu gihugu cy'u Burundi iyo umuntu yapfuye mu muryango uramushyingura, hanyuma rero umuyobozi mukuru mu muryango cyangwa uhagarariye umuryango akagira icyo avuga. Ibi ngibi rero ntabwo byabaye, ahubwo igisoda cy'u Burundi cyahise cyihutira guhamba bano bantu, ndetse ngo imiryango yabo iteba ubwoba ko itagomba kugira icyo avuga ndetse ko batagomba kugira icyo bavuga ku bijyanye n'abasoda bapfuye, kuko ngo leta ya Gitega irimo iranga ko abenegihugu bamenya ko abasoda bagera ku 100 biciwe n'inyeshyamba ariya muri Mabayi. Ibi ngibi rero byashafuje abaturage cyane cyane rero muri Kiroki ndetse no muri komine ya Rugombo, muri komine ya Mugina ndetse no muri komine ya Buganda, aho hose akaba ari muri province ya Cibitoke, akaba ari mu burengero bw'igihugu cy'u Burundi. Imiryango rero ikavuga ko yahejwe bikomeye ndetse bakanababuza kuririra abantu bayo, nk'uko amakuru yatangiye gusakara hirya no hino hano mu gihugu cy'u Burundi. Biravugwa ko bano bantu bangiwe gukora umuhango wo gusezera ku bana babo, ku bavandimwe babo biciwe rero hariya muri Mabayi. Cyangwa se iyi miryango ikaba irakaye cyane kubera ko igisoda cy'u Burundi cyabyivanzemo, ndetse rero ubwo igisoda cy'u Burundi cyari kirimo gihamba bano bantu mw'irimbi rya Nkandara rero riherereye muri Bubanza. Ubuyobozi rero wari uhagarariye igisoda cy'u Burundi yavuze ko aba bantu bapfuye mu isanganya, akavuga ko rero atigeze asobanura isanganya ryari ryo, ndetse akaba ari kimwe mu bintu byakomeje kugenda, iki ngiki akaba ari kimwe mu bintu byakomeje kugenda gishavuza bamwe mu bafite imiryango. Rero akaba ari imiryango cyane cyane ku bijyanye n'abasirikare bitabye Imana. Bene gihugu rero bararakaye, bakavuga ko batiyumvisha impamvu leta ya Gitega ibabuza kuririra abantu babo, bakavuga bati se nicyo bashaka guhisha ko abavandimwe bacu bitabye Imana, kandi bakaba baritabye Imana barimo baragerageza guha serivisi igihugu cy'u Burundi, barimo bakorera iki gihugu. Niki cyatumye rero bataduha uburenganzira bwo gusa abantu bacu. Ibi ngibi bakaba ari bimwe mu bikomeje kugenda biteza umwuka mubi hano mu gihugu cy'u Burundi, mu gihe abasoda barimo baricwa abandi bakicwa n'intwaro ya Nkurunziza. Ibi ngibi rero bikaba bigaragaza ko rero abantu bamwe na bamwe hano mu gihugu cy'u Burundi barambiwe ubutegetsi bwa nyiricyubahiro Petero Nkurunziza. Ibi ngibi rero ku butegetsi bwa Nkurunziza biragaragara ko buri mu marembera, ndetse ubu butegetsi bukaba buri mu marembera. Reka mbashimire mwese mwakomeje kugenda mubana natwe, nanabifuriza gukomeza kugira ibihe byiza, mukomeza gukora kuri subscribe ndetse mukananyeganyeza akazogera. Inkuru zacu ziragaruka ku bwinshi, mugira ibihe byiza.